Жылы суын қайтам сағынып, қаршы ала мені мүдірет алар, аппақ үгер ішінер қағынып, орман юлындағын аратларым, күймінәрім йылға күлләрім, сенің білән ғұрланып яшим, мәңгі яша нұрлы әмирім. Изгі мәшетімнің озан таушы, манарасы көкке үрілі, сеңа қайтсам иман нұрын алам, илхам алам мұңлы көңіліме. Орман юлындағын аратларым, күймінәрім йылға күлләрім, сенің білән ғұрланып яшим, мәңгі яша нұрлы әмирім. Орман юлындағын аратларым, күймінәрім йылға күлләрім, сенің білән ғұрланып яшим, мәңгі яша нұрлы әмирім, мәңгі яша нұрлы Emir oğlu kitapxonasına girib ishlab keluvchi. Emir oğlu kitapxonasida ishlab keluvchi Oqqalpoq to'garagining qo'l ishlamalari. Choy istali. Eski olan tuğan yağımını, emirde doğup üsken yigitmin. Su boyların köp uğradım, saf havalı orman kırlarında, tek köklerden gümür sıradım. Kuşlar da bit uzı yasın izlep, geri kayta ışıp sağınıp. Tuğan oğlum, min de sina kaytam, hislerimden taşıp, aşkınıp. Esselamu aleyküm emir halkı, kaytkan yigit kızlar, gelgen konaklar. İsenler misiniz avuldaşlar? Sizni şın ko'ngildan bugun bayram bilan tabrik etamiz. İsen sağ bo'lib, bayramlar mübarek olsun. Kadirli dostlar, hürmetli tuğanlar, sizle Irak yerlerden yürüp kaytıp, Astrakhan kolasından, Kuzbas'tan, Bulgariya'dan, Toshkent'ta Paylar selamları Jinovot kaytıp, Tataristan Respublikası'nın halkılar
Buradaki devlet ansamblı alkışlar karşılayalar. Sanatlı beyranların. Motor var mı? Dostlarım, hayırlıkın bizni hürmet etip, Emiroğlu hürmet etip gelgen barcha kuraklarga da. Mana kaçandır 10 yıllık biz Rifat Agabaz bilan uyga kelganlik ayda kichkinagina Amerikani o'tkazamiz degan edi. Chinlab da o'zimizcha vaqtda tirishlikda bo'lmadi, ammo lekin bayram motor o'zgani ko'rkamgina kichkina bo'lgan. Shundan so'ng yildan yil bayramimiz o'sha bora baştan rayon masштабына aylandı. Ondan so'ng o'sha grupa shaytarlarmidi, unda almaslik kelmoqdan to'g'ri qo'yilib, hozir respublika masштабындагы bayramlarning birisi deb aytarga bo'ladi. Bu 10 yil ichida avlumizda o'zgardi, rayonimizda alga ketdi, Allohga shukr. Halkın turmuşlarına yaxshiroq boradi. Shuning biz kuchlanamiz. Biz chetda yashasak da har vaqtda ko'ngilimiz bilan sizning bilan eng birinchi bo'lib ishdan turibga biz Tatariston xabarlarini qaraymiz. Ondan so'ng internetdan qaraymiz, rayon xabarlarini, avul xabarlarini. Agarda sizning shodliklaringiz bo'lsa, biz sizning bag'riga shodlanamiz. Agarda foydalaringiz bo'lsa, bizga sizning ishga foyda beramiz. Shuning uchun chetda yashasak da biz sizning bilan birga. Lekin bayramimiz muborak bo'lsin endi. Bayram motorgina o'tkazdik, sizning tirishlik bilan birgalashib o'yinlarda qatnashdik. Shunday bayram bizning uyushtiruvchilar ular bo'yicha bek motor bo'ladi. Eson sog' bo'linglar. Bayram bilan sizlar. Amin. Rahmat Fozil abay. Mindarobiy rahim etigiz. Maqtov qutlov so'zlarini sizni hurmat etib zo'rlab. Har kun har barchangizga 10 yillik yubiley avvalingizda bitiradi. 10 yil asr bir ilişi avvalımızın 10 yılı indi bir qaraganda eski bitta ikinci qaraganda ko'p mana 10 yil ichida ko'p ishlar ishlandi avvalımızda mana bizning kuch bilan deganda avval xalqi kuchi bilan uni sanab bitirgisiz tugul deganda birga ko'mak ishda bir-birimizni поддержать bir-birimizga sog'inib ishlagan ishlar ko'p ishlandi. Avvalda da rayonda da ishlaydi, Allohga shukr. Alloh kunlarda shulay avvalımizga, xalqimizga, rayonimizga yordam etib yasharga yazsin. 70-yillarda avvalimizni zo'r spiskka kiritib, besperspektivniy degan ulushga kiritganlar edi. Biz yoshlar endi bu vaqtda bitinisin anlab bitirmasak da narsa yo'q, besperspektivniy. Avvalning kelajagi yo'q. Avvalning umidi yo'q. Mana shuni bilib yashagiz degan spesik edi. Ammo lekin Xudoning Alloh taolaning yordami bilan mana shu spesikka kiritgan kishilarning suyaklarida qolmadi. Allohga shukr. Olimiz yashi, gurli o'sa. Yoktaşımız Galiya Safirov'un bir şiirinde emirine nurlu emir deb atıyor. Şiirinde bugün arzu şiirinde icranı işittikte getirsiz. Şundan da bizim avlumuz nurlu. Sizge indi bu ölüge bulup dura. Koyandır sarman bana bir yarabetine bir karaganda
Алар инде безнең Татарстан буенча матур җирләрне, халкы яхшы җирләрне эзләгәннәр дә Әмиргә туктаганнар. Шуның өчен кемнең дә кем теләге була икән, Әмир авылына хуш килегез. Бу инде икенче гаилә безнең авылга күчеп килгән. Беренче Лашманнар исалды, хәзер Сарманнар. Сезгә авылыбызда тамыр җибәргә көчләп Әмир халкы белән тыгыз элемтә кирип яшәргә кирәк. Безнең авыл халкы әзрәк ысуллыракта бер нине җинненә туры килмәсәң, о бик авыр булачак. Икенче яктан карасаң, әгәр дә инде кул халык белән бергә гөрик итеп яшәсәң инде әйбәт әймә. Икенче көнне үз кеше буласыз. Балалар артырга, sizin 2 бала бит инде әйбәт. Әле 2 булыр, 3 булыр, Алла биреп 4 булыр. Шуның өчен сезгә өйегезне бик матур җиткергәнсез, тырышкансыз, кыска гына вакыт içinde алга яңа җиңүләргә тагын Сарманнары күчәсәгез ярый. Безгә сездән бүләк. Амин. Бик зур рәхмәт матур теләкләрегезгә. Сәмәгать беләсезме? Без бергәннән бирле Сарман битен гөрле иде. Сарман турында күпме җырлар җырланды битендә. Сарман буйларында тирәктә, анда күпме күренер кешеләр, шагыйрьләр җырлар чыкты. Әмма ләкин бегә күрәсезме? Әмиргә качалар Сарманнан. Күрәсезме? Значит, киләчәктә дә Сарманнан чакырыгыз, дусларыгызны, туганнарыгызны безнең урын бар безгә бирәбез, яме эш бар монда, менә җәмил Җәргә Абдрахманчада безгә кисеннәр дип там 15 кирә geldi. Шуның өчен Рифат Габбастур сорый. Егетләр, кызлар үстерегез матур иттереп безнең авыл кеше булып китегез. Кыска гына вакыт içinde, әмма сезгә уңышлар телибез. Әгәр бейинге условиялар авылда булган условиялар, менә без авылдан бит 70 еллардан чыгып киткән идек әйбәт. Бу булса юллары, газы, скоростой интернет. Менә нинди матур иттереп өйләр төзиләр. Туалетлар бөтенесе булган икән. Бездә бит инде шундый поколение саныйлар. Җылы туалетлар эзләп шәһәргә күчкән дип. Хәзер ярты авылның әби бабасында да җылы туалетлар өйдә. Менә нәрсә дип әйтәсе килә. Чыннан да безнең Ширмешән районы ул үзе киң күңелле, авылларны саклап торган. Менә шушы Әмир авылына жан өргән егетләребезне менә уртагарак кына бастырыйк әле егетләр. Басыгыз уртага. Чыннан да Әмир халкы бик бәхетле. Чөнки бүген безнең эшмәкәрләребез, зур урыннарда эшләүчеләребез үзләренең эшләгән малларын бүлешә белми торган кешеләребез бар. Менә Әмир авылыннан чыккан 2 бер туган, бер гаилә булып матур итеп яшәп, үзләренең махсус тапкан үз хезмәтләрен җәлләмичә шушы авылны саклауда зур өлешләрен керткән өчен Аллаһы Тәгалә аларга көч кирәк. Сезнең көчегез кирәк. Бергәләшеп матур итеп яшик. Без матур булганда гына дөньялар матур була. Яшик бергә, бергәләшеп. Алланың рәхмәте шундый матур сүзләргә, шундый матур теләкләргә. Чынлап та сезнең яктан булган поддержка, дәрт бирә, көч бирә. Шуны күңелдән әйтәм шул. Вот Adam balası küpüne bu dünyada yaşamasın, bala mı ol, orta yaşta mı, ulu yaşta mı, pensiya yaşta mı, her vakitte da nedir? Maktauğa muhtaç ol, şulay bitin evet. Ezgine bizim işimizge bir alasız hikayende. Onun için bizim küngülümüz küterle, nedir? Yana ürlerine alası kirek.
Sebepsiz sebepler varsa da mizgildey bir uzak. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durma şu serle bir muciza. Bəxtli minutlar, bəxtsiz səbəblər varsa da mizgildey bir uzak. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durma şu serle bir muciza. Şaptal üzerine bəxtli qıyasın. Ümmeyle gelip nurayıza. Bir canlı yaşım nişikler sıyasın. Durma şu sevri bir muciza. Bəxtli minutlar, bəxtsiz səbəblər varsa da mizgildey bir uzak. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durma şu sevri. Лашман yolun 7 yıl taptadık. Bir sukmaktan kızlar артынан yerdik. Bir sukmaktan biznes başlagan vakitler oldu. O vakitte üzerine maşina bilen surgutlarga barıp yürüyen kişi bitensin. Sen bulgan kişi уже 80 yıllar ahırında oyunda bütün Rusya'nın yüz kamazı bilen arkalı turgan kılı yürüyen kişi. Turmuş bulgan türlü kallar. Kimge nindi yazganını biz yüzümüz de bilmeyiz. İrtege nerse bulganın yüzümüz de bilmeyiz. Şu an kelip çıkar biz ildo seni iste her vakitte da senin tüzümlüğüne, senin bu turmuşunu yarattığına bir süyne biz degende düşüncelikке verilmesin. Anlasın tağın bir nerse buldu. Emin Avza ayta İldo'sunda ruhi geçe şunun kadar güçlü değil. Kedicikler kirgenimde maşina rimla maşinasından da çıkıp baradı. Bilesin mi işte şeyler? Просто например kimlerden ninde ümit ketmişe, nitmişe yüz tarmışın yüzük ile yüze bara. İldos yaşa Xuday Teala tüzümlük versin, güç versin, dert versin. Ailene isenlik, sağlık, selametlik her barçamızga iman baylığı birge aralaşıp yaşarga yazsın. Amin. Şundan da bizim Üzeriz kördüğünüzde emin olmamız bizim bir küçükne biz tuğanlar şekilde üstü yaşadık birge. Ama lakin biz olacak da bağlar bekliyor muydu? Şunun için bizge urun jitmeyi, şunun için uramga uram suğuş var evinde. Bizden 50 kişi var, ondan 50 kişi. Biz her vakitte de var, jigey dege şu uramga. Nu ikinci gününü biz Lashmanga barayık. Koga koltuğu tırışıp dost bulup baraydık. Çünkü Lashmanda bizden общий düşmanlar var idi. Şunun için kaçtan ikinci gün tanışık oluşa başlayık. Şunun için gömür-gömürge var bilen dost yaşadık. İskender Avcı'da bizden etesinde bir yaxşı hatırlıyoruz. İldos ruhu küçüğünde yuvatma, tilesine tuşma yitirip mujiklar şeyinde. İsen sok oluyor. Sıka yerge tigin, başına sıka yerge tigin. Nim digine ağırlıklar gitse de kileyindir. Ne güngülüm sakı. Yıllar kalamadı. No başına ilkeden ezdigine de teşekkür ettik. Nindi ağırlık bulsa da. Allah'ın rahmeti yapsın size. O'zingizga rahmat. Mümkünliklari chekli bo'lgan bolalarga ir yigitga bo'sqaning uchun sizning oilangizga endi sizga biz sizga bizga hurmat etamiz bu oilani. Mana entara biz ko'rsatingni tege nasabasini buyraqning qo'shin. Bilak şu ortadagi mashina kızım seniki. Bravo! Aferin! Subhanallah! Biz ani botirga deb turamiz. Mana turmush uchun kurashuvchi qiz bolaga. Aferin! Subhanallah! Baxt ko'z yoshlari bor deb baxtdangina bo'lsin jamoat. Qayg'u hasratdan yillarga yozmasin. Aferin! Dunyoda ko'rilmagan hal voqea. Yetar kurashchilarga mashina taratirga. 15 yaşı bizni terbiyelep olay yoga bastırıcı kişi indi. Onun terbiyesi de indi. Soldat çabıldı bizni her vakitte. Onun için okta korağınaydı. Seri tüsler, mındı tüsler yiyor. Şunun için Emin Avza senin kulağısından ütüp kişi bulduk. Allah'ın rahmeti olsun. Hele senin tuğankinin, şın tuğankinin sentyabr'da ne bulacak? Sallı biletler Allah verip kadarsa şunda var. Kaytırımız. Allah verirse. Sağ selamet bulunuz. Reşit Apa bilen maturiter yaşar gelsin. Birbirinizle terek bulup birbirinizle sağlayıp yaşar gelsin. Siz bulganda bizge yaşaran kızık, Emiroğlu'na koytaran kızık. Şunun için sağlık selametle Emin Avza. Rahmet size. Amin. Emin abi verek söz eklendi. Emin abi bizning
Әтейбіз орнақ қылған абай. Ол бізді әтейбіз ерте кетті, біздің соғыс ветераны еді, ранейларды кетіп барды. Мен абызы бізді тәрбиеледі, бізді ашатты, шертті. Ол бізді ташқан тұтырға әрәтті. Турист, дүния көріге әрәттінді. Ол авантюрист болған көріп, бізді әзгіне авантюрист болдық. Біз аңға бек рәкпәтліміз бұл кішіге. Біз аңға мәң ел яшау өттілер едік. Ол болғандағы бізге қызық мұндап көтіргілер. Рахмат елсін анарға. Үлкен бала болаrak ben негізі ташлап кетмедім. Балаларны үстерге, неге күш бердім, күшімді қойдым. Рахмет қалдыр алар мен ара. Бас içinde зор рахмет сізге. Сен сол болған, стол ішләгіз. Қалғаны ұзақтар түгіл, бұның ол үзбейшіне бәқітлі. Жамағат егіттер бізге кімнің ері, кімнің обысы, кімнің ұллары. Хаммасына сәлем етіп жеткені келі бұл жырны.
Allah'ın rahmeti olsun bizni şulay zorlap Sibir salkınlarında işleseler de bizni gel jılıtıp duralar minder bilen fazillar. Simyaları bilen dahi edebilin. Barımızda da isenlik sağlık dileyin. İsen sağ bulayık, birden bulayık, birge bulayık. Rahmet. Amin şulay olsun barısı da. Düşündesin affı dakika, üstünde affak rolüme.
Can bişigim, güzel tuğan oğlum, sende büttü yaşlık yıllarım.